بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وجعلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Me palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala masih pe tapikten bi si salung-salung inen tambus sin iene tapikte bi mapalabi mian iene pasalan dambua dende tek kasih Rasul sallallahu alaihi wasallam ngofer sin baranne ambat ye inan dawe Rasulullahin ubus pinandangan mian no rasulin puasili nengge dem buat sahabat amban me sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam penia Rasulullah bang upamanin gay mian andanu rendelu na aku pa andahanun si iye so dina aku Rasul sallallahu alaihi wasallam miha ungsud iye ne lelamiaan tinilawene bang niya ke taantan nebisan ini penega na dinak emiha ungsud piha pluma ni ubus sampai magbalik-balik miyan sampai pein Rasul sallallahu alaihi wasallam siye unzur walau khataman min hadid pikew pipein ni mayam bisan kene anin sinsim amban basi so balik ni sabdillahin so gani akaswa ni puasili miyaan operne iene baju ni miyaan izar pe inde mislah bangko itu mislah yene izar inasik baju amban bukut so pen Rasul sallallahu alaihi wasallam bang pagungsud no pen niyan ga niya asik no bang upa may saben ni asik no ga niya pagungsud no na ningko na sayli lelahin pigge sangat newal megpihaungsud ga niya kaswa ni puasili kuat sampai tahala ubus dinaku Rasul sallallahu alaihi wasallam tinurul wene iye nelelamiaan miaan sampai tek kapabalik ubus tinile Rasul sallallahu alaihi wasallam bang miaan ine tabalik nen amban Quran atau akan ine tantan nen amban Quran o magpain lelamiaan tabalik ku suramiaan serta dinembuak no wene ubus dinile wa Rasul sallallahu alaihi wasallam dakyo peinne iene Quran tabalik no iyan tabalik no amban delem koknu tabalik no amban delem atinu tahapal we no pein iene lillahin awe na pen Rasul sallallahu alaihi wasallam idhab faqad mallaktukaha bima ma'aka min al-Quran cirembu riwayat intaliq faqad zawajtukaha fa'allimha min al-Quran na pen Rasul sallallahu alaihi wasallam pinekeu na peilahan ko nepen ne si kau pamakawin ko nepen ne kau iene mian dende iyan ungsud nun iene to anon iya hadja amban Quran iene tabalik no iyan na manjari me umat Islam mian
kapandakan atau akan shortcut iyan hadis tabasa tebi duk iyan sinalasay tebi inin. Serta teddo tebi amban me hukuman nenan si inin manjari dendehin ngoperdine si me ahlus salah si me religious miaan kameruwe manjari mayam lillahin si dende bangganta iyan andani atau akan bintakan ketelunin miaan teddo tebi amban iene hadis inin hatu tasubahat tebi diilew iene pasalan ungsud mepong tinai kalasahan serta tebo kakay tebi bang ine miaan hukuman sin ungsurin ubus lamud amban te pangadji tebi iene hukuman wali si pagkawin miaan sampai te explain me tebi iene me dende bang upama niya patua miaan ubus ga niya waline gay kinetehan usbanen bang sine ko me peinte anak me tetimuk miaan ubus nga hadje ubus miaan peinte makapag-elan so ga niya waline seddi malaingkan subay nakura imam atau akan genti nilay iene ko me judge atau akan bang me tudelem Saudi iene mahkamah justice bang me lusi kite delem lahat na bang lusi kite delem lahat me syara iene tege authority nge hukum iene delem lahat tebi basilan atau akan delem barangay tebi iene ganti me pegko kanan de delem basilan me antag-antag ne barangay peluhan tebi so siya miyaan mga walihan iyahin bang upama gay kinetauhan bang sine iene usbane miyaan kume maka nagtetimuk ubos nga butadje naga niya kinetauhan usba bang sine mga walihan miyaan iene nakura dilem kaumani ubos me pong tinai kalasan te subahat terwisab pasalan iene pagkawin ga niya waline so balikun bi urulu bakas te explain ku papap kemon iene si tenged parkalain inin me pong tinai kalasahan menjadi lamud amban iene miaan hukuman teddo tebi amban hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam inin duk subay iningat we tebi yene tenged pagbadyo hukuman sin badyo hukuman sin iene semekte pagtabun aurat mula-mula nan siinin kemeruwe explain ko nan siinin iene miaan bangga niya taantannu atau akan bang iene parkala taantannun tepet ni sisitanuru ubus bang pangurung nu saweenu gaane niya taamban sikau Gemian jinari we syara sin Islam. Gemian jinari we syara sin Islam. Mian pain iene amban me pengajian tu pain annahu la yajuzu lirrajul ay yukhrija min milkihi ma la budda lahu minhu kalladhi yasturu auratahu. Gepin manjari si dembua yene ngurung panyap atau akan ngurung amban me alata taantan nilay kue me semmek upama ubus pang pengurung iene semmek taantan ne miyaan ga ne niya asik ga ne niya penempeng iene aurat so gemian makajari si syara sin Islam. Lemikian me kinakan atau akan iene me tantan no me buas upama me buas mian upama tantan no atau akan me laok tantan no bang upama mian ga niya tantan no seddi amban me buas no mian amban me kinakan no mian ga niya tantan no seddi amban iene me lauk no mian
Bang pengurung nu sewe nu ga niya belalano. Bang pangurung nu lauk nu miyaan 7 me tepit-tepit nu ga niya telebbi paglauk ahli pamilyano. So gay miyaan jinari we syara sin Islam me pong tinaik kalasahan. So dalil nenan siinin iya ne bisyara Rasul sallallahu alaihi wasallam in labistahu lam yakun alaiha minhu syai' wa in labisathu lam yakun alaika minhu syai'. Bang pain ne pag-ungsod no badyo no yan, yene izar no yan, misla no yan, naga pain ne niya terebbi asek no ganta penempeng no aurat no. Bang isa pain ne ambanan no si kauga niya pag-ungsod. So lay si miyaan, teddo te hukumanin, bang upama igi-igi semek nun, igi-igi kinakan nun, igi-igi panyap nun. Bang pengurung no ga niya terebbi si kauga niya terebbi ni sisitano, tehinang megkeog tu iya ni ahli pamilyano lay. Tehinang magtantang iya ni ahli pamilyano lay bang keo ngurung semek. So game yan jinari we syara Islam kailangan chubay pinerehel ruwe no iya ni ginhawawaran nun may pong tinaik kalasahan. So lamod inin amban may upama hukuman. Lamod inin amban may hukuman miyaan upama lumengan kamduangan dukpong tinai duk iene syawen. So dembuain lepas kinakanin. Dembuain lepas kinakanin. Metelebihin si kau. Metelebihin si kau. Ubus tepet dakar kanan nuru. Tepet kinakan meke survive ka uru. Bang iye ne pasaw dem buak sawe numiaan tantunin teed bincana kam kiruangan. Bang isab gay saw nu iye ne dem buak sawe numiaan natantunin niya waktu ne mekemete iye keugtu ne miaan. So nancinin me umat Islam bisan pe umatag si parkala darura me pakaradyan inin. Gay keu megdu sebang upama ambanan no kinakan no man pesike uno bisan gay tawang no sewe no mian pegge bang upama isab pengurung no sewe no iye ne kinakantaantan no mian ga niya telebisi kau makasyasin kau isab memetewe kaugtuin. So inin cara Islamin. So bang upama umabot si kau parkala sa inin gayan manjari pain no sacrifice no dinon ambat ne kao memetein pengurung no ubus si sewe no bangkani at telebi si kao iyan ni tinged pakaradyan niya. So inin amban me syara hukuman sin Islam. Angkan ne pain ne miyaan amban me hukuman teddo tenan sinin annahu la yajuzu lirrajul ay yukhrija min milkihi ma la budda lahu minhu كالذي يستر عورته أو يسد خلته من الطعام والشراب لأنه صلى الله عليه وسلم علل منعه عن قسمة ثوبه بقوله إن لبسته لم يكن عليك منه شيء. Gipin ne manjari si dembua iene megua sin ine taantan ne ubus parkalamiaan ni sisitane manama. Lune ke amban semmek penempeng ni aurat ne. Lune ke amban iye ne kinakan panampeng ni hajat ne. Pegi Rasul sallallahu alaihi wasallam ga dina akwe ne lelalay peg ungsud ni atawakan tenga ne iye ne izar nilay atawakan tela sinugil lay nilay. Sabab pegi bang pengurung ne ga niya telebbi amban iye ne inasek ne miyaan. Si bisara Rasul sallallahu alaihi wasallam in labisathu lam yakun alaika minhu syai' bang penne iyan paasik no si den desong inanda no iyan ga niya telebbi si kao iyan ni amban penempeng no aurat no atawakan pegsemek no. So inin amban hukuman teddo te amban hadis inin. So bang upama dan buwa waktu mian upama dan buwa waktu si me tebahan kam ubus humanot badyo dem buwa pong tinainom yaan. So telebbi siya magbrief-brief siya. Pipita example ini.
Telebi magbrief-brief. Na iya rume telebihin miyaan painte semmek no siya. Iya ni semmek data ginhawawaran nuli. So bangkam iyan may pong tinai kalasahan. Pengurung bi badju bili pemesemmek bi sewe bi. Iyan ni aame humenut badju nilay. Kau pegua magtantangin. Problemahin. Bang isab ge pasek no badju nulay. Na makapagtantang etikite iyan ni aurat nili amban ponchot tiyaman tuut. So, lazy miyaan may brad, may pong tinai kalasahan. Indananon biinin, inin kaidahin. At doon bi amban hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gay kew miyaan megduse, bang upama gay tatabang no iene aamiyaan. Pine asekwe no bedju no lay, ganta penempeng aurat ni, sabab pegge. Bang isab pepino semmek nulay ganta penempeng iyan aurat nali aurat nueb mepegwain. So lay si miyaan gay miyan mekeine bang ambanan no ruksuwe ru isab ambanan no semmek nun gay pengurung no iye sinabab pegge sali-sali iyene nisisitabin si parkala miyaan. Si parkala daruri. Parkala nisisita manamalan me pong tinai kalasan. So magwa bang upama me maglabi-labi ru bang upama may sobra-sobra ru upama miyaan. Semmek nun, nagani problema ni nansinin. Bang upama sobra-sobra ru kinakan nun. Bang upama sobra-sobra ru may tantan nun. Sobra-sobra ru iyan miyaan may motor nun. Nagay makaine. May pong tinai kalasahan. Na upama may dembua ru motor nun. Dembua ru motorin upama may motor gay kapag angkasan sa ili. Ubus miyaan lengan me ngaji kam atau akan lengan me nambahayang tente tala masjirin lengan me megjumaat bang peinte keu perua si motor no miyan tamban no sewe nun ubus bang isa pengurung no sewe no motor miyaan ka umatamban mengge mekepeg-jumaatin so gai game yan manjari pe osal no motor no miyan pen no jo ka ure megjumaat aku netu gai suwe ka umingosal iene di panyap nulay pegge bangsi tenged parkala miyaan gini miyaan manjari pamaag no si sewe no pegge parkala daruri ne parkala ka isab megdusehin bang upamanen ka umiyaan bang pengurung no iene me motor no miyan si sewe so tampal manamal iene hukumanin me pong tinai kalasan so inin dati tebi hukuman inin luha manamalan, ladyo manamalan, sumusumudde, patag inin si kao. Sumusumudde, patag inin si kao. So kitawahan nun bang ina hukuman si tenged parkala inin. Lamud me pong tinai kalasahan teddo te hukuman nan si inin. Yene si tenged badju lay. Yene wajib subayti. Miyaan magbadyo lillahin. Paghinalian Rasul sallallahu alaihi wasallam nan siinin hangkan negadak ne pag-ungsod iyan ne miyaan badyo boy-boy li atawa kan sahabat li radhiyallahu ta'ala anhu. Sarta miyaan ga dinako ne tinenga pinengurung den tengain si den desong inandane leruk inambanan den tengain si hinelianin lai supaya katabunan atawakan katampengan auratnin. Pegi atat kala bang tepengurung ni atawakan tinenga ijarli niya gumua amban iya ni aurat nili megdusya iya si Allah subhanahu wa ta'ala. So inin may pong tinai kalasahan sube explain tenan si inin paasik iya ni hukuman semmek. Iya ni hukuman sin semmek si agamate. Indananon bi hukuman semmek si agamate. Semmek, kome semmek kulay atawakan me iniinin nelu asik bi. Lamu dinin si kaida al-aslu fil asya'i al-ibaha. Asal-asal ke mon semmekin halal. Ko rukinakan. Hangkan nepen ku kaidain inen bo'o-bo'ohon bitungan-tungan.
Al aslu fil asya al ibaha. Asal-asal kemon dem dunya tu halal. Melainkan bang niya teka dalil nga haram ni. Bang niya teka dalil iye negengan jari ni. So si semmek, si hukuman semmek tebi, ine nelu asek no. Asal-asal kemon semmekin makajari asek no. Halal asek no. Ban pe ine brannen. Ban pe ine brannen. Lune ke jual murah. Lune ke jual hunit. Lune ke made UK. Atau akan lune ke made UK. Mananin ukay-ukay. So, jual hunit, jual murah, made UK, made ukay, ga mian niya sala ni siya agamate manjari mian asek tebi kemon me pong tinai kalasahan. Sebun bi iyan kaida inen si tengad badju. Malaingkan bang niya dalil mag-akah niya tekka Quran, hadis, atau akan palengan duk pamaham sinke ulamaan mag-aka we semmek miyaan gay jari asek tebi atau akan niya la isinalla we islamin sinalla iyene we miyaan agamahin si semmek miyaan mengkin paasek iyene maharamin me pong tinai kalasahan. So kung itu subay tagnaan tebi iyene me pong tinai duk semmek lillah. Duk semmek lillah. Asal-asal nin semmek ten bikemon kelillahanin halal asek tebi. Halal iyene miyaan asek tebi. Sumagua niya hadja dawabit atau kan niya condition duki tebigay makalanggal haram iyene si pegsemmek tebi inin may pong tinai kalasahan. Umbul dem buwa alla yakuna muharraman subay isab pe inne semmek menggay hinaram we syarain kone pinain kun magbaha umiyaan. Asal-asal nin halal kemon sumagua niya me semmek hinaram we Allah duk hinaram we Rasul sallallahu alaihi wasallam geman manjari iyene pag-asek tebi. Amban nan si inin me pong tinai kalasahan iyene me semmek amban bulawan. Semmek amban bulawan. Inin si kelelahan inin me pong tinai. Mian si kelelahan inin. Mian sinubahatten masih rupa ganti temek kerendehanin. So bang upama niya semmek amban bulawan. Sarun garu niya me semmek te amban bulawan. Pege dumandu kita madayahan manamalin. Sumagua na niya me nekura. Atawakan niya me adayahan. Niya me king, queen, princess, tu dalam dunia inen atau akan prince, tu dalam dunia inen, mekege si malait atau akan me matapi semmek amban bulawan. So lay si miyaan, pege hinaram miyaan we Quran, do hinaram we Rasul sallallahu alaihi wasallam, hinaram we agamate, iyene megsemmek duk bulawanin, megsemmek duk bulawanin, so man manjari pinag-osal we tebi peggebisan asal-asal pegsemmekin halal hinaram yan we Quran hinaram man we agamat tebi we Rasul sallallahu alaihi wasallam iyene semmek bulawanin. Lamud ambanan si inin me pong tina iyene mian silk sutla nagkulang maglabi sutla iyene me semmek amban silk pende iyene al-harir. So gay miyan manjari ruisab inasek we me kelelahan. Allah alam bang sa ingi bentuk na inin. Sumakuha miyan bang petekkah niya me semmek sa ili. Miyan harga iyo manamalan. So gay man manjari inasek we kelelahan
bang amban silk atau akan amban sutla iene pinapenjeri miaan miaan semmek iene miaan inasek kue me kelelahan miaan. Inin me pong tinai kalasahan. Yene amban haram teed semmekin. So man manjari inasek kue kelelahan. So alhamdulillah ligtas kita nansi inin. Si kedua, syurut, condition, mungkin kita gay keharaman atau akan mekaasik sin haram. Miaan. Iyan kwe pangasek tebi me baju iyan. Fa inne alla takuna sifatul libasi wa hay'atuhu mukhalifatan lima warada bihi syara'. Fala yakunu libasu syuhratin aw fihi tashabbuhin bin nisa' aw fihi tashabbuhin bil kuffar aw fihi tashabbuhun bil kuffar aw fihi tashabbuhun bin nisa' aw tashabbuhun bil fasaqati was safalah aw yakunu thawbu musbilan ayakuna thawbu musbilan. Manjari me pong tinai kalasahan si tengad iyan masala inin. Suway pa inne semek iyan miyaan lelahin kitewi iyan me kelelahanin bang megsemek. Suway gay pinda iyan sifat nilay atau akan bantuk nilay iyan ko sifat binet tadwe syara'in. Nansi inin paasik sa inggemen iyan badyu ten sifat suku si kelelahan. Duman badyu suku si kerendehan. Isa. Kemerwenen subay badyu nun gay matuk-matuk iyene kwe me badyu tartantu si me siya kufar. Tartantu si me siya kufar. Ini asal me semek de tartantu. Kome Yahudi upama na niya iyan semek de item usduk me syaruk de saili item ko waway miyaan duk iyan miyaan anure item pantalon de item ino salan we rebang me niya occasion de miyaan lune ke pegsimba atawakan me pagparty si me agamare so lay si miyaan me pong tinai kalasahan bang upama umabot ne peinte pegsemek nun yene ko pegsemek Yahudi yene semek tartantu pinag-usal we rege inosal we seddi manusia so miyaan haram miyaan semek miyaan inosal we tewi lemikian yene me semek upama me nasara rumengosalin me nasara rumengosalin yene asal tartantu inosal miyaan badyo tekilale we bang niya magbadyo miyaan tekilale pegke nasararin tekilale pegke Christian den ubus bubatuk batukan no miyaan batuk-batukan no miyan so tantunen teed miyaan haram sikite bang kite matuk-matuk ine ko semek tartantu hadja inosal were me pong tinai inosal were ine miyaan pengilelehan siye we miyaan pente siye amban seddi agama. So niya yan may semek tartantu inosal bang may niya occasion de partire upama manunjuki si agamare magbadyo siya tartantu ruk may badyo re miyaan. So lay si miyaan gayman manjari iyene inosal we tebi. O iyene ko me semek miyaan manunjuki me pagparty si agamare kome Valentines yene Eid miyaan sinelebrate we re Jambua Santo Saint Valentine's February 14 so kemon iyan me siye sindwe agamahin magbadyo peyat yene me nasara. So lay si miyaan may pong tinai kalasahan, iyan ay pagbadyo repeat miyaan, tartanto miyan tekilale si siye, bang taabot February 14,
February 14, mag-asek badyo pe at siye ganta peg-celebrate de iyan miyaan dembuwa santure kwe ni Saint Valentine's. Yene miyan Eidul Hub bang si bahasa miyan Arab. So bang si bahasa Anggalis ko may Valentine's Day atawakan kwe me iene painte bahasa araw ng mga puso bang si bahasa te Tagalog. So resi miyan may pong tinaik kalasan. Badyo iyan ay pinag-asek de oras Valentine's miyan. Kepeatan sindue agamahin. So gay miyaan manjari batukante. Once miyaan. Niya Muslim matukan ne. Haram iyan hinang ne miyaan. Pegge badyo tartantu manunjuki si agamare. Lemikian iyan may badyo All Saints Day. Atawakan iyan Halloween. Manunjuki iye si miyaan hato November 20 magkulang maglabi kome Halloween. So inebahan din bang si Halloween day yene me sindue agamahin mula-mula ted me Nasara kanya ro costume de yene costume Halloween me megbettad me taling niya me megbettad me miyaan laha antag-antag ni. So, iyan may badyo pinag-asek we di si occasion miyaan tartan tumen si agamare. Eid miyaan yene inalenan nuere All Saints Day. All Saints Day. Yene oras kamatayan santure si oras November pende. So, bang payaman no, manunjuki may badyo pinag-asek de miyaan si agamare. So, bang upaman niya Muslim amban kitebi. Ketawan tebi ni. May badyo miyaan. Tartanto siya mga sekin. Bubatukan no. May pong tinai kalasahan. Nalai ni keutewa si Bisara. Si pegsemmek no miyan. Man tashabbaha bi qawmin fahuwa minhum. Bang niya matuk-matuk amban iene. Manusia. Matuk-matukan siya. Yeni sindue agamahin, Yahudi atawakan Nasara. Fahuwa minhum, ko ni amban siye pen Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pen Rasulullah, man tashabbaha bi ghairina, falaysa minna. Bang niya matuk-matuk, seddi amban kami. Si seddi amban kami, si may pagbadyo rele, yene badyo manunjuki si occasion, si agamare. Falaysa minna, duman pen Rasulullahin amban agama kami. So inin kedilikawan nen si badyo, iyene pinda amban binettadwe syara islamin miyaan so nan sinin lamud iyene badyo lelah suku si lelah inasekwe dende duk badyo iyene dende inasekwe lelah gainin manjari me pong tinai kalasahan pen Rasul sallallahu alaihi wasallam la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihina minar rijali bin nisa wal mutashabbihati minan nisa'i bir rijal. Ila'nat minurka tewa busung pen Rasul sallallahu alaihi wasallam yene me siyelella matuk-matuk tudyo me kerendehan megdenderende duk tewa busung luisab minurka yene siye me kedendehan ubus bumeglella. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam te si hadis ini ne la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yalbisu libsatal mar'ati wal mar'ata talbisu libsatar rajul. Rawahu Abu Daud. Minurka we Rasul sallallahu alaihi wasallam mana nente wa busung mulka teddo ren yene pe inne amban me kelelahan ubus mag-asik badyu dende penepet den badyu dende lemikian minur ka duisab amban me kerendehan mag-asik badyu lelah. So inin me pong tinai kalasahan gainin basta-basta nabang upama badyuin miyaan iyene miyaan
Ketohan we tartantu mian si dende. Lemikian badyo in tartantu mian si lelah. Geman manjari asik. So ge manjari lelahin may mag-abaya. Ge manjari lelahin may maggaon. Upama. Atawakan may magdress. Lemikian iyan dendehin bang may peinte. Ge manjari may maggamis ko may inasik kulay. Ge manjari may magsawal tablig. Atawakan may magbadyo mian Pakistan. Betad pente badyo Pakistan baktol sikite pinan badyo tablig. Sa badyo Pakistan upama may badyo may India. So, gayman manjari inasik we kerendehan may pong tinai kalasahan. Pegge semmek manunjuki mian silela usdem buale isab semmek manunjuki si dende. Haram mian duk duman man basta-basta par sababan mian tedo iyan me manusia iyan murkain, busungin amban Allah subhanahu wa ta'ala. Naman jari, miyaan bang upama me badjuin, niya me badju, upama me unisex, iyan manjari inase kwe lelah, manjari inase kwe dende, nagaman niya pente problema ribang upama, makatabon awrat derusali. Sali atawa manjari me inasek pente dilem rumah me pong tinai kalasahan. Atawakan me t-shirt, upama me t-shirt pinain pang bahay, atawakan iyan pagbasaanan pein bahasa te iyakanin, so gana miyan problema ne pente bang inasek kwe me kerendehan. Maksurin nan sinin, bang upamanen miyaan asal semmek manunjuk kita si dende, duk semmek manunjuki silela ubus miaan inasekwe kerendehan duk inasekwe kelelahan. So pahali kita bi amban me parkala miaan. So kainin me pong tinaing me ke anu ne kwe tuin inen. Niya me lela upama me matuk-matuk basa me megdikat-dikat. Sarun me megdikat-dikatinin nagainin tahinang me kerendehan si kekahan. Masiro explain te pesyong-syong. Yene me dende me tuulay. Me pong tinay kami kirendehan. Me megdinekdakan kam siboy hujjad siboy sapa ubus me megdikat-dikat kam hadja pegua witu amban inin. Sampai periata gayan manjari. Bisan pekeniaan bin megdekdak. Bisan pekeniaan bin peinte miyaan megsibohe peinte. So masiro explain te bang tabut te ne iyan miyan badjurin. Pasalan ano isa badyo dende. Ubos me pong tinai, tilewin nan sinin. Nabang upama tuan, PGU me meghinang Kemon branch sin badyo tin. Kung may Nike, Adidas, atawakan me Diesel, atawakan Guess, atawakan may Oakley. Inainin ne ba yun? Bayuan iyan may badyo pinagua we resiye miyaan meg peguain. So gay man me ke inasik. We pegge me badyo miyaan, may badyo iyan, atawakan me sawal iyan, ine branch ni, ine patches ni, may Levi's, atawakan me American Eagle, atawakan me, ine be, si tenged iyan parkala miyaan me pong tinaik kalasahan. Lazy miyaan, gayman me ke inasik, we bang siya Muslim, we pegge me esemek miyaan, duman man marunjuki hininang we reme Nike atawakan me Diesel atawakan me semek mian. Si agamare, gai. Gaman manunjuki peinte tartantu si Yahudi, tartantu si Christian. Sumagua hininang we riyan tartantu si Kemon Muslim neke, Yahudi neke, Nasrani neke, Majusi neke, Buddhist neke, Hindus neke, Shia neke, Supi neke, ibadiya neke, me badyo miyan, ga miyan niya tartanto, ga miyan na tartanto, hininang we me naikin, hininang we me American Eagle, hininang we me Dieselin, atawakan we me Gesin, pinahin tartanto hadjainin si me agama miyan, ga. Nangkan, gayian me keine visan asekte, musyarakahan tewiyan kemon, pegdembuaan tewi kemon me badyo iyan, yene inasik antara tabi Muslim duk me siye me pong tinaik kalasahan. Koruyan me ibarat kapal.
Ga peniya kuwi tu kapal peinte miyaan iyakan dapunen bang biyahi amban lamitan hap Isabela. Biyahi amban lamitan hap miyaan biyahi amban Sambuanga hap lamitan biyahi amban Sambuanga hap Isabela. So bang upama ilanon atau akan gay jarino pege meghinangin peinte duman muslim me naikin atau akan me branch me gesin gay jarino miyaan pege basa muslim me hinangin. So gua anen suveru isab sampai me kapal yene megbiyahi amban Sambuanga plamitan amban Sambuanga Isabela gay jarino pege me Bisaya ru isab meginang kapal yan atau kan cindue agama ru isab meginang kapal yan. So yan itenged miyaan pegbettad hukuman haram ne keduk gai dumanan ci aku duk dumanan ci kau duk dumanan ci kitebi iyene basa me baha urungadji us megtuy kite me megpegwa fatwa we miyan haram me pong tinay kalasan pasagaran te Venesia ulama tege panghatihin ambat ne siye mukakay me parkalain inen me pong tinay kalasan. So miyaan si kedue surut sin pagbadyo tebi iyene miyaan kelelahan me pong tinai. Suwege pinda iyene pagbadyo tebi le amban iyene bantuk hininang ganta inalaod we syara'ley. Ganta inalaod we syara'ley. So suwe kitebi patala amban badyo dende bang lelahin. Lemikian dende amban badyo lelah. Suwe kitebi patala amban badyu iyene me kufar yene badyu manunjuki pinag-asek we re manunjuki tekilale we siya rumag-asek me parkalamian. Lemikian yene me badyu badyu inasek we safalah yene we me fasakah yene me badyu tekilale me mangasek badyu mian me amag mamaksiat mian nungka syara sin Allah subhanahu wa ta'ala. So gisubero mian gay batukan tebi me badyu re mian me pong tinai kalasahan. Lemikian lamud nene si kedue inen. Duman ke umagbadyu iyene mian ganta pangabuno si sewe anu. Yene be badyu pe bidda amban iyene badyu sinduehin. Os maksud iye ne pemebiddaan ne badyo nele ganta duk iye bidda amban iye ne sinduehin. Iye ne inalin anwere libasul khuyala. Iye ne semmek pag-abbu. May pong tinaiklasahan. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam amban me iye ne tesubahat si parkalain inen man labisa thawba syuhratin fid dunya albasahullahu thawba madhallatin yawmal qiyamati thumma alhaba fihi nara. Bang niya pen ne megsemmek tu rata bulak dunya inen. Megsemmek tu rata bulak dunya inen. Yene ganta pag-abune. Yene megsemmek pebidda amban megsemmek sinduehin bahasa. Me pinataha atau akan me sedi-sedi polmanin. Ganta duk iya tapansin pebidda amban iye ne meekahin. So ganta pagabune. Na ilaanat we Rasulullahin. Minurka we Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iye ne me manusia mag-asek ubos pag-asekan de badyo miyaan manunjuki miyaan amban ano manunjuki miyaan manunjuki miyaan si mangniya nga sek neto manunjuki pen ne si pagtakabur manunjuki si pagtakabur manunjuki si pag-abune na pinaasekan iwe Allahu Ta'ala tekkalay si ilew kiyamat tekkalay si ilew kiyamat pinaasekan niya duk badyo kirekdesan ubos puas inen badyo pente kirekdesan ubos puas ili badyo iye ne pamasek miyaan meglugeglab duk narka jahannam tekkalay si ilew kiyamat. So inin may umat Islam subay heli antebi
niya waktu ne tehinang inin si may occasion, si may pagkawinan upama. Okay, rubang may painte mag-ari-ari kiyaw, miyaan pebidda amban may sinduehin, ngasik may miyaan dress no miyan, atawakan ngasik may badyo no miyan. Sa, bang maksud nun basa dukyaw, te pandang we ka umian te gibadyo hap atawakan dukyo ta pandang we ka umian bidda pente amban cinduhin maksud nun pagbadyoan numiaan duk padangkew yene amban cinduhin na syube helian no me pakaradyan miaan pegi ilanat miaan we Rasul sallallahu alaihi wasallam atawakan pen Rasul sallallahu alaihi wasallam bang niya turata bulak dunya ngasik badyo ganta pag-abune ganta duk ilang kiw pente amban sinduehin pinasekan ni Allah Ta'ala libas al-mazallati iene duk semmek kerek desan tekkalisel lew kiamat puasili semmek miaan meglugeg glab amban iene api narka jahannam na suwe sebtebi pen Rasul sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala darratin minal kibir. Gay umasik dilem surga, bang upamanen miyaan niya dilem atay nebisan ko hapak-hapak amban may pagtakabur. Nabang upamanen, may pagbadyoan no miyaan, ganta pag-abuno iene si sawe no. Pagibasa hap, atawakan pagihap, gown nun, hap dress nun. Dukyaw tabantu iene may peliputin. So hali anon miyan, pegi takaburin, duman basta-basta, pegi ahat-ahat tadyan, umasik dilim etete me pong tinai, dilikaw ne manamalan, makajari ne mekebembelan sinsurgate. So maguwa bang upamanin, peg-asikan nun, gani alay niat nun, webasa dukyaw palangkyaw amban sinduehin, dukyaw tabanto amban sinduehin, atawakan tanda pagtakabur no, nasikao na yan, me pong tinai, kauru ngeteuhan dilim, pangatian nun si tinged parkalain inen. Na si kedue surut iene condition si pagbadyo painte miaan ni sisita subay tanute subay gay pebidda iene semmekten amban bakas binet tadwe syara islamin lune kesemmek pamatuk-matuk si kerendehan lune kesemmek iene pamatuk-matuk si me kufar manunjuki sisiye lune kesemmek ganta iene pagtakabur ketelunen iene semmek binetta due syara me pong tinai iene inalenan weri isbal iene buku-buku lumabi amban buku-buku sinbettiste lumabi amban buku-buku iene sinbettiste na inin inalenan weri isbal sumaguwa khilap sin me keulamaan nan si inin si tinged pakaradyan inen sumaguwa matapitin nan si inin bang na dapat subege periyawa tebi pantalun tenbi atawa kancawal tenbi pediawa me taman tikid pediawa me mian amban iyan buku-buku tebi iyan pegi lamud mian amban me pananggahan syara sin agama Allah subhanahu wa ta'ala inalenan were iyan al-isbal inin bang si kerendehan pa ine si kelelahan to lamud me pong tinai kalasahan surut iyan miyaan si ketelu si badyo tebi ayyakuna al-libasu najisan haram iyan badyoin inasik bang asal-asal badyo miyaan iyan najis amban najis mula-mula syubay inin taindan tebiruk S7 bi yene me badyo ilait amban me kuit binatang. Badyo ilait amban me kuit binatang. Basta kemon iene binatang takakan, binatang takakan, ubos ined te sumbali eduk sumbali sinsyara, me pong tinaik kalasahan. Iene kuit nilay, kuit me sapi lay, kuit me kambing. Adakala tehinang may badyo atawakan tehinang may ine-ine ni. So gana miyan problema ni halal miyan si kita bigi tahir atawakan najis. Bang upama isab iene amban binatang. Amban binatang. Takakan. Sumaguwa ga te sumbali
amban lebeyan syara, mananin bangkay. May sapi matay, kambing matay, karew matay, kura matay. So, ineddo kuit na miyaan, painte miyaan, hininang may semmek. Atawakan hininang may sawal. May semmek, may kuit kura miyan, atawakan kuit may sapi miyan, painte. So, shoot si miyaan, amban may tamanan tapit na bisyara ulama ng chinin. Gayman me ke ine bang upamanen te shoot siruk luk inalin na nuere dibag. Dibag ininen, iene pineelewan me pong tinai kalasahan. Ubus tainang suci miyaan. Tainang suci miyaan. So gana miyan problema ne pente binatang takakan miyaan. Bisan ga te sumbali suci iene kuit nele. Sumagua bang isi nele nage manjari kakante. Sumagua bang binatang haram me pong tinai kalasahan. Me aso, me bawi, atawakan ine-ine ne binatang gay halal sikite bikinakan. Iene miyaan anu nilay, gay halal sikite bikinakan iene miyaan isi nilay, natantunen ni sab, iene kuit nilay me pong tinai gay manjari te hinang badyo tebi. Pagi alamod miyan amban miyaan najis. Amban me najis. Napen Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Quran ni mahamuliyah, wa thiyabaka fatahhir, duk sucihun bipain ni atawakan sucihun pen ni o Muhammad, iene semmek nun. So kailangan iene me inasektibin iyan, miyaan iene me semmek pinag-asektibin iyan, insyaallah subhanahu wa ta'ala, na amban me sucihin duwi sabiyan bangsa samyaan do. Sabang asal kiteuhan nun eteed, we miyaan amban kuit bawi, we miyaan amban me kuit aso. So once ketawhan no me product miyaan, we bidlai atawakan iene amban me binatanggay manjari kakantebi 100% day si miyaan gene man manjari esekno. Pegge lamod nemen amban me najis me pong tinai kalasahan. So bin ko upama me semmek amban kuit bawi boono me nambahayang. Atawakan boono me miyaan si pegedji ano pa mame magtawap. So okay miyaan okay binoo iyan ni may pakaradyan miyan. So tampal manamalan iyan ni syaratin nan sini. So suwi keniyaan ninduman amban me najis. Nabentuk najisin ko ni iyan in-explain kumiyaan si badyo. Last surut iyan ni badyo sin me kelelahan. Kelelahan pa ini ne sumagawa explain tebi sumu explain tebi sumu pasalan iyan miyaan kerendehan nisab. So, asyartur rabi' condition si ketelu iyan si pegsemmek kelelahan si kite bime semmek ay yakuna libasu satiran lil awrah. Subay semmek tenbi iyan meketempeng aurat tebi. Subay semmek tenbi iyan meketempeng aurat tebi kelelahanin. So, aurat kelelahanin amban ponchot tebi inin ponchot peryawa taman tuut. Emen kadral wajibin. Upama may magsanaya-sanaya kiw, ubus tampeng do semmek nun, ubus taman tuut do sa ili, peryawa amban tuut, so gene kiw miyaan megduse, may pong tinai kalasahan. Upama may magbasean kiw, ataw may maglangihan kiw, megluwas badyo kiw, siguruhon na dya may basean nun upama, peryawa may taman tuut sa ili, atawakan taman tuut, ubus katampengan iyene, pente miyaan ponchot nulay, pegay aurat lelahin, amban ponchot, pente taman iyene, peryawa. So, lay si miyaan, bang umabot ni si mek nun, meketempeng sin iyene, ponchot, peryawa, taman tuut, so ga ni miyan niya sukutan sin Islam si kauge, ni kamiyan megduse. Si mesemek nun miyan. So, nansinin may pong tinai kalasahan, mabaya ko iyene miyaan, maesek ni, si tengged me parkalain inen. Niya me amban ka am megsemmek, yene me pantalon gineret-geretan. Me pantalon gineret-geretan. Tegegeret si paane, atawakan antag-antag ni. Gero bang me geret nen tiyantag puso ni, na miyaan, baya-baya, bin, bang asalian me kabayaan bin. Banggaro niya me petukan bisine ruksine. Sa niya yan, me pantalon gineretan amban paane sa ili.
So gayman manjari iasek no. Weey, pegge gaman makatempeng aurat no, pegge pegua iyene amban sukat dinak tinempengan, iyene paano. Iyene paano. So, heli anon bi inasek iyan, pegge haram iyan asek tibi. Duman makaharam iyan, pegge pantan. Siya pegge makaharam iyahin, may pong tinai kalasahan. Sabab pegge kailangan chubay tinempengan no aurat niyan. Namas ne, bang upamanen geret nen sentro si antag pilihan iyene, sukat asal di pamatu tinempengan layteed. Nada, game yan manjari may pakaradyaan. Miyan sagarweb niya may mag-asek sa ili. Dukpag keme humuhan, mabang petek ka, miyan mag-esek interior dupente ahin. Niyaro interior te pipente ang bandyali. Na sumagawa may pong tinaiklasahan. Si tenged mas ala inin. Kailangan inin subay te explain tebi. So, pantalon may iyan gineret-geretan sa ili, gemyan manjari. Weey, pegge sabab, ga ketempengan auratin. Kamaruwe, iyan may pantalon, atawakan iyan may semmek, makalando manamal fitting nen, tebiya sa si pakalebi, iyan sinipat we ne aurat nun amban gua. Mananin geru halin me pebukul. Tabiya sa pegeinin human syara inin. Subay pente explain te pahap. Dati maun may paglaka-laka. Na masiru pabukul upama auratin. Dinak tinimpengan. Natawakan masiru me mian. Sinipat we ne sa ili iene mian. Me pigiin. Tabiya sa mian. Ama. So, tara-ara tu biruian may pong tinaikalasan. Sampay may inulali na kita, ay pinansaman badyo amen. Sarang ne papisa bente gipit na miyan. So, gayman manjari pinag-asik we tebi. Wey, pegebisan pente tamping inurungan do iyan ni aurat nulay. Wey, adyo nulay sipat pente amban guwa. Nagayman manjari si tinged pakaradyan miyan. Na, kuwa ito, garo isab niya tanto may pakaradyan. Miyan, te te me pakalaman do kulang do bu me pente me mag-asekin. Kulang do pente me mag-asekin. Lamod me pong tinai si sitrul aura. Niya me amban ka ambang petek ka. Semmek bin pandak. Semmek pandak. Semmek pente pandak sa ili. Ubos miyaan semmek mapandak inin. Bang petek ka may pantalon bin sa ili, pejojo periyawa. Natakita na may ketut bin. Lagi teed, yepe mas, yene may war sinan siinin, bang binuon ang bahayang. Niya may aan ang bahayang, pandak badjunin, miyaan pesujud. Pagpadahik yene sa mek na ang banbukutlay, natantunin, paguwa ru ketut-ketut nin may pong tinai kalasan. 100% batal sambahayang nilay. Gana pagduwe-ruwe. Gay ko magduwe-ruwe, 100% batal sambahayang nilay. Sababan paggalay tibebegwe ni surut sambahayangin yun ni sitrul aura. Sabab iyan ni kagumuwa ketut nilay. So jagahanon biinin may pong tinai kalasahan. Jagahanon bisemmek bin. Niya may amban ka ambang petek katigite kung may magjamaa si masjid. Miyaan siya inin mapaatag si kaamin nadaatin. Duman ko pan isa bili ngispiyahan may ketutbi. Dumain. Na sumagawa ang petek ka magsalta niya jate kiteku. Napen ko gehep sahi may sambahayang ain inin. Atawakan ba uming ningko sa ili tekite peinte iyan miyaan tampat iyan ketut dan sa ili. So da hinangon bimiyaan pagdembuha miyan amban miyan syara sin Islam si tenged iyan ni semmek tebin inen may pong tinai kalasahan. So puas amban may condition telumiyaan subegay haram subegay miyan libas semmek pinda peinte bentuk nen amban may syara Islam pamatuk-matuk si dende pamatuk-matuk si Christian si may Yahudi pamatuk-matuk si may iyan ahlul maasi. Kagyan niya ng bankita ko may te-explain,
Pege sa inin painte me semek opahin, semek opa. Kita bang ina opahin. Opakan kita dyan, pin me anuhin. Na duman pan upa kol no sa bro viral balik. Opa, bidda opa duk upa. Na bang opa, yene me semek Korean upa ma, baktuliyo ko ito si me kesubul-subulan atau akan kome kita me mata na bang ine bat ibang ine miaan semek di si ina ko jungkyong gay katawan kume kalen-alenan din inen sumagwa bang ine semek di si jungkyongin sube isab sayli me semek tenbi atau akan bang ine semek di si kinglongin sube say semek tebi inday kuwang me ine alende in inen so game yan manjari. Wei pege batuk-batukan no. Yan may ahlus safala. May ahl So si tenged peg semek no. May pong tinay kalasan te subahat ko gaman te seb ko. Subay tinuhot nun Quran. Pege ni aru siya Quran. Duman Korean. Na sumagawa niya amban me kite tinuhutin peg semek Korean sumagawa bang iyan semek dina Quranin without tininggalantin. So kaam na yan magbaya-baya si tingad parkalainin. So bang ligtas dumando haram. Dumando keniyaan nen semek pamatuk-matuk iyan ako may pinain kumiyaan. Si Dende, atawakan si Lela, atawakan si may Christian, atawakan si may Yahudi, atawakan semek iyan miyaan sedine may magmawasiat dok dumando najis iyan semek nun ko na explanation ko iyan dok dumando isab semek iyan janan pegua aurat bin semek iyan megua aurat bi semek me gineret-geretan semek me pegua me ketut bin semek me pegua me yan ban pe ini semek o salbi me pong tinai kalasahan pegge ko ne pinain kulay asal-asal semekin al-ibaha halal kemon asekno malengkan bang tabangga no iya gini condition tes subahat kumiyaan me pong tinay kalasan. So bang ni alu nga haram sin semek nga haram sin me brand ine ne semek painte anuno semek miyaan o sal no bupende haram. So babalikun si ampat inin bang upama lamud si ampat lay, so automatic haram. Siya bang ga rulamud, dake upakale, dane ke mayang pahaling, lubak ni. Bisan pa ine branch, semek nun. Lune ke made UK, lune ke made UK. Lune ke jual murah, lune ke jual hunit. Ga niya haram si syara Islam, si stenged pegsemek malingkan iyan si tesubahat tebi miyaan me pong tinay kalasan. So kung pinain kulay miyaan bisan pa yun semek biru made UK neke made UK neke. So ga niya problema lu si iyan si pegsemek me pong tinay kalasan. Hukuman semekin teddo temban hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sumagawa nan sinin niya pe tenged semek sin kerendehan bang iniisab may aurat din atau akan bang iniisab iyan miyaan sukat pegsemek din. So insyaallah subhanahu wa ta'ala miyaan sumu continue tebi pasalan semek inin pasabu kam bang iniisab may dawabit bang iniisab iyene miyaan jinari iene bentuk pegsemek me kerendehanin na pasabo kamduk ketawahan bi hukuman nin iene si tinged semek me kerendehan inen pegga temiaan amban hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam iene tesubahat tebimian me pong tinay kalasan. So sumumiaan na pekobel-kobel ne kam andang siguro kwadja 100% kamanamal talaray siguro kwadja 100% miyaan. 100% sumo. May pong tinaitibi kirendian. So, ekka manamal talaray.
Sumaguwa masik am subay pasabu. Duk ketawahan be hukuman syara Islamin. Duk ketawahan be bangsa ingge bentuk peg si Mekwin. Pegge miaan kita bitu dalam dunia ini. Megtuhut agama kita bi. Duk molek kita hadarat Allah Ta'ala kemon. Miaan natantunin teed. Ingge pemeinan agamatin bi. Subay tinuhutten bi. Pegge ein miaan binuot tebe hap akhiratin yene agama Islam ini. Nalunan si kaam bang tuhut bike atau akan bangga ike naga ni kuluu siyakuhin masampay hadja mepong tinai kalasahan puas ang bani insya Allah subhanahu wa ta'ala mepong tinai kalasahan. Salam doa si kaam kemon kuy tule oras ne para magkafe kite. Oras ne para oras pagjagingan ne sab. Nasalam doa niya dyan si Kaam Kemon. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.